ibe ebada lobalangi leso kibaniha nahaya iya. Artinya Allah tidak setuju kalau kita hanya sendirian, perlu pertolongan orang lain, saling memerlukan, saling membutuhkan, dan saling kerja sama. Saudara Tirtalius Zandoto, Saudari Budi Asniati Telambanua, bersediakah saudari dengan segenap hatimu menerima Budi Asniati Telambanua sebagai istrimu, menerima saudara Tirtalius Zandoto sebagai suamimu, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudari senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Allah bagi seorang istri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saudari bersedia, jawablah, ya, saya bersedia dengan segenap hati. Ya, saya bersedia dengan segenap hati. To be free, it's time to find peace by the water, and just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer.